روش باش از ایویدارم هون باش بن روشا باش به ایرو از ایب کرتاسیل سر کوپولای باخم بره من سوز دابو هن حوالین خویل سر فیسبوکی کو از ویدیو که سر کوپولای بلاو بکم بگو من بره جی من سر فیسبوک خو پرسه کربو گله کسان برسون خوش نیفساندن و من جی خواست از ویدیو که سر کوپولای آماده بکم و بلاو بکم. از بکرتاسیل سر باخبم نها کوپولا از یعنی ناواروکوی بویرنگی به کوپولا چیه د کردی د چاوایه نینیا کوپولای چاوایه د زمان دن د کوپولا چاوایه نها بکرتاسی کوپولا پیوه که لاتینیه و تی معنی یعنی مروف د کردی د کار وان ناوان لیب که وکه بندکه که یعنی جی گریدان که یه کو پەیورەکەوێ دهندرێ پەیورەکەوێ گراماتیکی دهندرێ هەڤووکێ هەیە لێکەرێن کۆ بێتر ئەم ژوارت بێژن لێکەرێن کۆپولا یانجی لێکەرێن کۆ کارێ کۆپولایت کنچنە میناک di Kurdî de lêkera wek bûn bi her du maneyê xwe di hindirê hevokê de kopulaye hesten di zimanê Farsî de û ji xwe bûden jî di zimanê Farsî de zayên û werden di zimanê Almanî de û wekî din jî di Erebî de min ji xwe nivîsandine di İngilîzî de di Almanî de û bêguman di Kurdî jî de di zimanên Hind û Ewropî de mirov dikare hin lêkerên din jî weke lêkerên kopûla yan kopûlayê li wan binare lê ew mijareke din in hez dixwazim tiştê ku ez dixwazim şirove bikim çi ye pirseke din li vir dibe ku mirov bike çima mirov ji lêkerên mîna ez dixwim re nabêje kopûla yanî mînak ez sêvê dixwim ji xwe cudahiya kopûlayê û lêkerên kopûla ê ne kopûla ev in lêkerên kopûla çawan in ew lêkerên yê ku maneya wan tune ye yanî dema ku em dibêjin Ez ên hawerim ser mînak dema ku em dibêjin ez Kurdim ev bi tena serê xwe dema ku tu ji hevokê derxe ti manê nade ne yanî mane jê re tune yên heta dema borî de jî dema tu bêjî ez Kurd bûm ew bûm tu ji hindirê hevokê derxe maneyeke wê tune tenê fonksiyonek wê yê gramatîkî heye lê em bêjin dema ku ez dibêjim ez dixwim li vê derê bi tena serê xwe jî maniya wê di hindirê hevokê jî ti maniya wê heye û wateyekê dide ku bi tena serê xwe dikare di hindirê hevokê de kar bike anko kopûla çi ye kopûla yanî weke bendikekê di navbera yanî weke bendikekê yan girêdankekê di navbera em bêjin sereya ku di hevokê navdêrî de bêtir çê dibe sere û pêveberê de girêdankekê çê dike yan jî mirov dikare bêje li gorî nerîna zimannasîya nû li şûnan bêjin sere mirov dikare bêje em bêjin di navbera bikerê yan kirdeyê de û hêmanên din yê hevokê ku di hindirê hevokê de hene ew jî ku nomînatîv in girêdanekê di navbera wan de çê dike wek mîna geva tu bêje ez başim li vir girêdanek di navbera baş û ez de çêkiriye yanî her girêdanek di navbera hebûna wan da yê nîşankirin yan jî rewşa wan da yê nîşankirin yan jî tu bêje ez baş bûm û dîs li vê derê bûm girêdanek di navbera ez û baş de çêkiriye yanî girêdankek di navbera girêdan di navbera wan de çêkiriye niha di Kurdî de çawa bêguman mirov dikare berfirehîl ser biaxiv lê em ê ji dema niha de û dema borî dibe ka çawayê wek li vê derê min nivîsandî dema niha de di kurmancî de ez Kurdim di soranî de min Kurdim û dema borî di li vê derê di borî di çawayê mînak ez Kurd bûm yan min Kurd bûm li vê derê evana em ji wan re dibêjin kopûla çima ji ber ku di hindirê hevokê de tenê peywireke wan heye ew peywira wan jî ew e girêdan di navbera ez û Kurd de çêkiriye tenê ev karê wê ye ji bo wilo jî em jê re dibêjin kopûla maneyeke wê ya din tune ye dema ku mirov were em bêjin emê bi tenê binivîsîne tu maniya wê tune yan jî bûm jî binivîsîne tu maneya wê tune bêguman bûm biçekî ji em xurtir e lê ev karê wan niha pirseke din heye ez dixwazim bi kurdasîl ser biaxivim mijareke din e lê ez dixwazim balê bikişînim ser di
كردية ستاندارد يعني جي كورمانجية ستاندارد بفيرنجي تيني فساندن يعني دور تيني فساندن يعني از كردم ولو تيني فساندن ديا سوراني ده از من كردم بيفا تيني فساندن بيجومان جالي بليف كرني ده يا سوراني راسترج بركو ام نابجن از كردم ام بجن از كردم از باشم نه ام بندقة كي ناخن براوان ديان ميناك از با بورين از باشم بفيرنجي امولو نابجن از باشم ام بجن از باشم نه يعني بفيرنجي تخوندن و بيجومان جبو فير كرنا زاروكا جي بفيرنجي تشترا لي ستاندرد او مثلا هيك ستاندرد دكور مانجي وان دوري هفتود نيكسينا سوراني و كرديا بادينين ديان جي كورمانجيا بادينان ده دي سجي وان بهفد نيفسينن وزوي تشتر دبينم پرسەکە بە کورتاسی ئەزێ سەر بەخم پشترا ئەزێ بەردەوام بکەم gelek kes dibêjin ku ev lêkera bûnê ya dema nihayê bêguman ji bo fêrkirinê mirov dikare wilo bêj lê careke din jî milser nivîsand ku ev nebûne ji ber ku heger em Kurdî bi zimanê Pihlevî vegirêdin em dibînin heta roja îro di Farsî de jî heye û di Pihlevî jî de hebû Pihleviya Sasaniya mebesta min ew e wek mînak ez Kurd هستم و حتی نهاد فارسی ده من کرد هستم باور دکم کو اف جه هاتیه یعنی جهستنی هاتیه و نجلی کرا بونی هاتیه جبر چما جبر کد فارسیا جیانا روزانه دجی یعنی بجم من بجن کرد من کردم یعنی کردم نه ولو من کردم ولود نيفسينن وان دوري هفدو نا نيفسينن يعني قبا كو او ليكرا هستني يعني جي بجيرة بيجن يابوني دما كو دمرا وان بهفا دنيفسينن وندوري هفدو دنيفسينن ود فارسي دجي اف هرد فورم هني يعني ام بيجن من كورد هستم يعني جي من كوردم هر دو فرم هنه دجیانا روزانه دیا خلکی بهتر اف فرم تیب کارانین و زولو باورد کم جی کو کردی از کردم یا من کردم ج از کرد هستم هاتیه يعني جي هاتیه سفکرن نها نينيا كوبولاي تشاواي نينيا وي دو فورم دو كورمانجي دهنا يعني جي دو فورم دو كردي دهنا مروت كاربيجي يعني بگشتي يا هري پرتيب كارانين يا بيشينا از كرد نينم او ني نينيا لكرا هستنية حتى روجا إيرو دو كردية صورانيش دولي دو فارسيش دولي و اف ن وك يعني او تيبين كالجاندني دنا براج بود تيبين دنگ ديرنين جم هفدو فورما كدن دو كورمانجي دو تشوية وك از نكردم جي دو كورمانجي دو تشوي از باورتكم اف فورم هاني نو يان نوية يان جي جهن زمان كفن دو كردي كورمانجي دو ماي هر دو هنه لی آگلکی بربلاو دناوا کردا بگشتی ده فرما پیشینه و فرمك دنجي هي ام سر بشترام بكارن سر باخرن نهاد زمان دن ده چاوايه ام بيجن دو زمان دن مروفت كار الوان بناره زمان الماني و زمان عربي كوبولا چاوايه ام بيجن ich بين كورد والفيدري هجر ام بنارن اف بين جفيربا جليكرا زايني هاتيه و لوی داره د آلمانی دجی اف کوپولای جبرکو گریدانک دنابرا ایش و کرد د چکری یعنی از کردم گریدانک دنابرا هر دو د چکری و د آلمانی دجی دما کو ام بین بتنا سری خو د نیبسینن ته پیورا وتنه ايش بلی پیورا گریدانک چیت که بروژه ام دکارن سر با آخرن چما د هند زمانین هند و اوروپی ده لکرا بونه دنیوی هەڤۆکێ دتێ و چمال هەنێکا چووی داوی وەک یانجی بەلکی مرۆڤ بەرەڤاژی بێژی چمال هەنێکال داوی و چمال هەنێکا هاتیە نیڤێوێ مرۆڤ دکار ڕۆژێکل سەر باخەوە هەگەر ئەم لە سیستەما زمانی عەرەبی بنەرن ئەنا کوردیون یان ئەنا کوردی لەوێ دەرێت زمانی عەرەبی de ئەو کۆپولایە کۆلێکەرا ئەمژێرت بێژین کەون بجارێکی هاتی ئاوێتن و زمانی عەرەبی مرۆڤ مەجبورە کۆی باڤێژ و چێنا مرۆڤ بێژە ئەنا ئەکون و کوردیان مرۆڤ لە نابێژە و دوێ دەرێت قەت هاتی ئاوێتن لێ دیسژی مرۆڤ وێ دقەدرینە گومان دکرد و لەوێ دەرێ کۆپولایەک هەیە ئەو کۆپولایە هانی هاتی ئاوێتن و یاکۆ گرێدانکێک نابەرە ئەم بێژن سەرەیە ینی مبتەدە و پێڤەبەرێ خەبەرێ دەچێ کردە کۆپولایەک ji navçûyî ye
وآف يعني أم هجر أم لكردي بنرن كرديش جالك نيزيكي فيبوي كوليكر قد مريه نوك زماني أم بيجن زماني ألمانية لفربينا وهنا ليكر شوناوي هي اللي دمان هاد بيجومان دو كردي ده ليكر مريه تاني چمانه قرطافين كسانه مانه يعني ليكر قد دو كردي ده مريه يعني ام نوك فارسيا ستاندارد من كرد هستم او هستن هنا هي دو كرديا ستاندارد مريه ليكر قد مريه والفيدري تاني قرطافين كسانه مانه بنا ليكر بيجومان يعني نت فورما ليكر قدر كتير كوبولا لێکەرن لێ فونکسیۆنێک وانیا گراماتیکی هەیە یانژی پەیورێکی وانیا گراماتیکی هەیە لێلڤێ دەرێ لێکەرژی تونەینە ئەv ئم نەلێکەرە قەت نەلێکەرە تەنێ قەرتافێن کەسانەیە شونا لێکەرێ مایە دەمەکە خۆش بەوە ئەز ێویدارم و نامەیە من گەشت بەوە سلااف بەوە هەگەر پرسێەوە هەبن هون دکارن di komenta de binivîsînin di şrovêyan de binivîsînin em bi hev re ser biaxivin. Silav ji bo we.